a todas e a todos, amigas e amigos. Benvidas e benvidos a este lugar que nos deslumbra hoxe con unha remodelación, baixo a miña humilde opinión, moi acertada, e que soubo ademais manter a súa esencia de cárcere con toda a súa morfoloxía e o seu carácter duro e privador de liberdade. Foi lugar de sufrimento para tantas mulleres e homes que aquí deixaron o mellor das súas vidas e dos seus sentires que resulta imposible sustraerse ou entrar dese impacto que provoca nada máis cruzar a entrada ao recinto. A luz, as portas, as celosías, as celas, a altura dos pisos, as balconadas, o sentirse observado dende calqueira punto, pero sobre todo e por riba de todo, o son. Para min, o maior impacto ven precisamente do son. Gustaríame que probasen a entrar nalgúna das celas e falasen dentro ou emitisen calqueira son, e o sentirán multiplicado e envolvente como algo que te mergulla noutro mundo. Todo aquí era intencionado. Poder escoitar o que se falaba nas celas ou que ninguén escapase da vixía dos gardadores. Verse obrigados, en definitiva, a perder toda a liberdade para relacionarse co mundo. Hoxe, xuntámonos aquí gracias ao convite da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, a Asociación para a Dignificación das Víctimas do Fascismo e o Concello de Lugo, representado pola súa máxima autoridade, a señora alcaldesa dona Lara Méndez, coa intención de sermos a voz dun feixe de presos, os máis deles moradores nalgún momento desta prisión, e para ser testemunhas do seu pensar, do seu sentir, das súas emocións máis íntimas, cando aínda albergaban esperanzas de recuperar a liberdade e tamén de cando xa non había esperanza ninguna e a dor e o final ocupaban todos os seus pensamentos. Quería ler, 4 líneas dunha parte que esta autora, unha historiadora maravillosa que se chama Verónica Sierra, nomea como la carta como instrumento contra la soledad y salvaguarda de la identidad. Sierra destaca que en medio de la desposesión más absoluta y el sometimiento, la escritura, y especialmente la escritura epistolar, se convirtió para los prisioneros, hombres y mujeres, jóvenes y veteranos, cultos y analfabetos, militares y civiles, en el remedio principal para combatir la soledad, el aislamiento, el terror, así como en la terapia más eficaz para superar las extremas y complejas situaciones aparejadas a la vida en cautividad, arma de resistencia e instrumento para salvaguardar la identidad. Teño unha grande honra e é presentar as persoas que me acompañan nesta mesa. A primeira, a señora alcaldesa, a quen xa nomeei, a quen cedo directamente a palabra en canto presente os demais para que ela poida tamén facer a súa intervención. A señora deputada encargada da área de cultura da Deputación de Lugo, doña Pilar García, e aquí o señor profesor, do que despois falarei un pouco máis polo miúdo, porque ademais é amigo. Entón, señora alcaldesa, a palabra é súa. Pois, moitas gracias. Un aplauso tamén para a maestra de ceremonia. Buenas tardes, querido profesor, escritor, conferenciante, que de hoxe é presidente da Real Academia Galega
histórica e, por tanto, nominativamente a Carmen García, que se encontra por ali, porque estaba antes ali, non perdí hora de vista, moi boas tardes, e tamén a Asociación para a Dignificación das Víctimas do Franquismo. Boas tardes a todos e a todas, e grazas. Grazas a vos, e que coa colaboración hoxe do Concello, esta bello cárcere acolle unha nova homenaxe, que seguro que non será a última, ás persoas que tan só polas súas ideas foron penadas en esta prisión e condenadas a morte durante a represión política, como decíamos, da dictadura franquista. Hoxe, pola mañá, esta mesma mañá, leía nun xornal un artigo sobre este acto, un artigo moi emotivo, moi bonito, que incluso costa, ¿no?, acabar de ler, e que levaba por título As letras que a dor non logrou aínda borrar. Eu digo, e que non queremos nin debemos borrar, que non se faga nunca. Con estes encontros queremos precisamente que estas letras, estas cartas, estes sentimentos estean vivos, saian a luz, para que nunca volvamos atrás, para que nunca máis repitamos aquel episodio terrible e horrible da nosa historia, para a reparación das víctimas e para a reconciliación das víctimas e das familias e da sociedade. O silencio non deixa de catetar as feridas, a recuperación da memoria, sí. Daí a importancia desta lectura pública, coa que despois de 81 anos cobran voz aqueles que foron silenciados coa cárcere e coa pena de morte. Como sociedade debemos coñecer a nosa historia, a súa vida e o seu sofrimento, o deles e os dos seus seres queridos, para avanzar e consolidar a democracia e a unidade do noso país. O feito de ter democracia non significa que estemos exentos de perder. Por lo tanto, hai que loitar por ela todos e cada un dos días. E eso non o podemos permitir, esa pérdida. Por lo tanto, esa loita ten que ser continua. Eu, sin máis, e antes de finalizar, pedí de forma expresa poder ser unha desas voces que lea un extracto, e aparte casi agradezo ser a primeira, porque despois estou totalmente segura que me iba a costar mucho poder facer lectura sin que se coloque ese nudo na garganta, que por outro lado tamén é moi emotivo. Eu vou proceder a mesma desde aquí, escuchando, se a nuestra ceremonia non indica o contrario, como prefira. Se prefires desde aí. O resto despois seguirá, pero se se escoita ben. Escoitase ben, non? No. Escoitase mal. Pues decía que pedín expresamente si podía participar e ser unha desas voces que dera voz a esas últimas cartas de moita xente que pasou aquí moito sufrimento e as que estaban nas súas casas esperando a volta e o regreso que nunca aconteceu. Tamén, en este caso, vou facer lectura dun extracto da última carta á súa muller de Rafael Vega Barrera, de 18 de outubro de 1936, que di: Queridísima Teresa, te escribo por última vez y te pido perdón por lo muchísimo que te he hecho sufrir y por haber acarreado tu desgracia y la de nuestros hijos con mi actuación política, aunque esta siempre ha sido honrada y con el deseo de servir a mi patria y hacerla más grande y justa. Mi amor y cariño hacia ti siempre han sido inmensos y Dios me conservará desde la otra vida ese amor. Brevísimo. Todo ten que ser moi breve, o que pasa que con tanto papel a brevedade vai ser complicado. Es
de nervios a flor de piel. Eu quero dicir que a señora diputada de Cultura se chama Pilar García Porto, que de repente se me borraron o seu apelido. Moitísimas gracias por estar aquí tamén. E paso a presentar, que non precisa presentación alguna, a don Xesús Alonso Montedo. E eu decía, trátase dunha das persoas que máis sabe de cartas de presos, de falla de liberdades, pero tamén de reivindicación nos seus escritos ou de levantar a voz e manter a coherencia da súa ideoloxía sen ocultarse nunca. Ensaísta, isto xa é da Wikipedia, ensayista, sociolingüista, poeta, catedrático de literatura galega, membro da Real Academia e antigo presidente e director da Real Academia, e tamén do Consello da Cultura Galega. Pero, para min, sempre será o profesor sabio, ilustrado, admirado e tamén amigo don Xesús Alonso Montedo. Eu teño a pretensión de que o que fale chegue a todos, pero non porque eu teña a idea de que as miñas palabras teñen un especial valor que quizáis distan de ter un certo valor. O que pasa que, como fixo hai un minuto a señora alcaldesa, de vez en cando vou ler algúns textos de persoas que estiveron presas aquí no 36 ou no 37, que non se escoite a miña voz a 3 metros desta tribuna ten perfecto sentido, pero que non se escoite a voz dos que nos vimos a darlles voz non tería sentido ningún. Cólleme ese libriño, o libro. Eu supoño que os organizadores deste acto invitaronme a min non pola miña vinculación a Lugo, que é unha vinculación que teño desde antes de facerse o Pórtico da Gloria. Eu xa vivía en Lugo, aínda que nas crónicas oficiais o que consta é que eu fun catedrático do Instituto Masculino daquela, hoxe o Lucas Augusti, de 1960 a 1976. Pero poden pensar que eu estaba aquí moito antes de que se construíra a catedral. Por lo tanto, señora alcaldesa, son o veciño de Lugo máis antigo e a próxima vez penso vir votar a Lugo. Eu estou aquí, ou moi equivocado estou, porque hai anos publiquei este libro, Cartas de republicanos galegos condenados a morte. Realmente, señoras e señores, aínda non sei de ninguén, e este é un libro que se vendeu moito, que fose capaz de ler o libro nunha semana ou nun mes. Sobre todo hai 6 ou 7 ou 8 anos, cando saiu a primeira edición, hai unha segunda edición, e de feito estou preparando unha terceira edición porque van aparecendo novas cartas. Algúna probablemente hoxe vai ser lida aquí. Pero repito, cando hai 7 ou 8 anos publiquei a primeira edición, moitas veces atopábame pola rúa xa con persoas que eu coñecía, xa con persoas que me coñecían, pero eu a elas non, e dicíanme, señor Alonso, non hai maneira de ler ese libro. Ese libro é ilexible. Non era ilexible o meu prólogo en que falo porque as cartas están casi todas en castelán e non galego, en que falo en que hai cartas en que se fala da tortura e noutras non, en que falo en que hai cartas que chegan á familia ou aos amigos polo conducto regulamentario e, polo tanto, son cartas que hai que escribir con moita cautela porque senón o director da prisión ou os funcionarios poden censuralas ou, en todo caso,
poden evitar que cheguen ao seu destino, pero tamén hai cartas que chegan clandestinamente e aí é onde se desafogan os autores das cartas. O prólogo, que son 60 ou 70 páxinas, pode ser lido. Pero leer máis de 10 ou de 12 cartas de alguén que se despide da súa muller, que se despide da súa noiva, que se despide de súa nai, que se despide dos seus fillos, que se despide dos camaradas do seu partido, que se despide dun veciño que é amigo de toda a vida, eso é realmente moi difícil. Moitos dos autores de cartas que aparecen compilados neste volumen non tiñan idea de que tiñan talento literario, pero eu son dos que creo, e son profesor de literatura, e polo tanto algo deberíau saber desta materia, que cando unha persoa que ten unha certa intelixencia e que ten unha certa sensibilidade para as cousas, está nunha situación moi dramática, ás veces nunha situación límite, e decide que o seu corazón fale, e decide que as palabras abrollen desde a cerna do seu espírito, é moi difícil que esas palabras non sexan un poema. Precisamente, quen está no frontispicio deste volumen é un home de Tui, albanel, militante da CNT, casi analfabeto, fora a unha escola pública alá do ano 1910 ou 1912, un ano e medio ou dous. Escribe cunhas faltas de ortografía asombrosas. Para el non existen signos de puntuación, pero é un escritor. É un escritor que de pronto di nun momento en que lle escribe á súa muller e ás súas fillas. Sobre todo, eu creo que a protagonista dos destinatarios é a filla maior, na que el pensa porque é a que vai actuar un pouco de nai dos irmáns pequenos, porque sabe que a verdadeira nai, a súa esposa, vai quedar destrozada, e os fillos, esa filla, vai ter que exercer o papel de nai ante os fillos que son moito máis pequenos que elas. E dilles, en castelán, dice, me matan por ser bueno. El probablemente na CNT foi a algunha manifestación, el probablemente na CNT algunha vez fixo unha folga para que lle pagaran un real máis de salario. El probablemente na CNT algún día dixo que os seus fillos tiñan dereito a comer, e que tiñan dereito á vida, e que non só os señoritos e os ricos de Tui tiñan dereito a comer e á vida. Esta cousa tan elemental que a dice calquera home de dereitas que non se chame Mariano Rajoy, comprenden? É dicir, por isto é polo que podían condenar a un, como así foi, a pena de morte. Dice, me matan por ser bueno, e continúa, me matan porque yo no quería que pasárades hambre sin H. Pero eso é emocionante, eso é extraordinario. E porque no quería que anduvieseis descalzos. Un pai que non quere que os seus fillos pasen fame é que os seus fillos anden descalzos. Pero se lle preguntara, diría que eu tampouco quero que os fillos de ninguén anden descalzos nin pasen fame. Este é Estévez Gómez de Tui, que nun momento dado a un pintor, Prieto Cusén, que estaba na prisión, profesor do Instituto Local de Tui, naquel momento fixolle un retrato e el queda tan agradecido porque sabe que vai quedar como recordo para sempre ese retrato. E entonces escribe unhas palabras agradecéndolle, e sin sabelo el, as palabras, hasta que cheguei eu, e decateime de que era así, as palabras están en verso. El escribía en prosa, pero as palabras estaban en verso. Este é o talento que teñen as persoas que non son parvas, que teñen as persoas, bueno, que saben o que lles pasa, que non se chaman princesas cristinas ni nada deso, que son conscientes do que pasa, e, polo tanto, que nunha situación límite, evidentemente, saben que tamén poden ser escritores. No ano 2007, en Francia, e dirán, de Lugo a Francia, sí, para que vexan o noso atraso, o atraso de Galicia, o atraso de España, e, sobre todo, o atraso desde que o actual goberno, o do Partido Popular, o de Mariano Rajoy,
arremeteu contra a memoria histórica. Hai 3 anos eu estiven con esta heroína da memoria histórica que se chama Carmen García Rodeja, que ademais de Lugo, nunha aldea que se chama Chaerreros, na provincia de Ávila, onde foi exhumado o cadáver dun guerrilleiro que fora abatido ali na primavera do ano 1950. Para exhumar ese cadáver houbo que moverse incluso con autoridades arxentinas, pero o diñeiro que se gastou, que tampouco era moito, o diñeiro que se gastou foi o diñeiro que puxo un sindicato de Noruega. Eu non comprendo como un partido como o Partido Popular, que se di católico, defensor do catolicismo, defensor dos colexios concertados, defensor de que a religión puntúe, etc., como teñen corazón, si é que están dentro dun credo religioso, para non conmoverse ante un cadáver republicano ou non republicano, que todo o que se quere que a familia o leve ao panteón onde están os seus avós, os seus tartaravós, como se fixo así, levando a San Díaz, cerca de Xinzo de Limia, con aquel perfecto de Dios. De vez en cando, os da memoria histórica encontran a Dios. O PP non, pero a memoria histórica sí. De vez en cando encontra a Dios. Quen non encontra a Dios son aqueles que, dicíndose católicos, entenden mal o catolicismo. Francia. No ano 2007, como se chamaba aquel presidente que a súa muller se chamaba Carla Bruni? É que non me acordo. Sarkozy. Como o saben, Sarkozy, que era de dereitas, pero non era do PP, decretou que a partir dese curso, outubro do ano 7, cando empezaba o curso nos liceos, leas institutos de Francia, a primeira lección sería ler unha carta dun condenado a morte, a carta dun rapaz de 17 anos que foi condenado a morte o 22 de outubro do ano 1941. Que crimen cometeu este rapaz de 17 anos, este rapaz que era fillo dun diputado comunista que estaba preso, el era das Xuventudes Comunistas, e estaba en todas as accións que había por parte dos franceses, comunistas ou non, de resistencia ante o invasor alemán, ante o invasor hitleriano. A carta é tan conmovedora, está tan ben escrita que foi a escolleita polo goberno francés para que o curso empece coa lectura desa carta. Eu teño dito isto 1 millón de veces en moitos sitios, dicindo a ver cando o señor Núñez Feijóo, por exemplo, decreta que nos institutos, nos de Lugo se lea unha das cartas que hoxe se vai ler aquí, nos de Ourense se lean outras cartas, no de Tui a de Manuel Gómez, que en parte acabo máis que ler englosar. Pero que menos, é que non son españois eses. Bueno, vostedes saben que o réximen de Franco decretou que os que estaban nos campos nazis e que eran republicanos non eran españois. Estas son palabras de Serrano Súñer, ministro de Exteriores e secretario de Franco. Estaban co San Benito del Rock Spanier, non eran españois. Un país que non recoñece aos seus concidadáns. É dicir, estamos neso. Polo tanto, hoxe cheguei aquí a 7:15 porque estaba citado con María José, que vai ler unha carta do seu avó, e con Carmen García Rodeja para visitar isto que nunca o visitara. Logo, se teño tempo, contarei, estuve a punto de ser un visitante desto. E hei de mandar un libro que eu pensaba traducir aquí para que o poña en algún sitio, que era o Quixote. Pero ben, vou confesar que, aínda que Carmen me tiña falado en termos de moita gabanza do ben que estaba isto, quedei literalmente abrallado de canto amor hai na obra de remodelación do vello cárcere de Lugo, canto rigor,
canta paixón, canta lealdade, canta humanidade, canta sabiduría, canta erudición, porque basta ver os versos ou as prosas que hai nas celas, basta ver os fragmentos de cartas, basta ver os obxetos, basta ver as obras de arte. Que menos que ter este tipo de lembranza e de lealdade a aquelas persoas, porque estou seguro que o 95% dos que estamos aquí non somos fillos dun pazo, non vimos de casa grande, somos fillos de albaneis, de labregos, de traballadores, de mariñeiros, que naquela época tiñan o seu destino era pasar en fame e andaren descalzos. E xustos que estaban aquí é para que os nosos avós ou os fillos dos nosos avós non andasen descalzos nin pasasen fame. Que menos nós que comemos quente, que menos nós que temos un traxe, que menos que nós que podemos mandar a un instituto decente aos nosos fillos ou aos nosos nenos, lle fagamos unha homenaxe aos que de verdade construíron esos institutos, esos hospitais, que non os construiu Rajoy, nin siquera o honrado de Rodrigo Rato cando falaba disso. Non hai neste libro ningunha muller. Realmente a muller daquela estaba na casa, moitas veces nin sabía que o seu home era militante comunista ou socialista ou anarquista. Isto ainda pasaba no ano 62, cando eu ingresei no Partido Comunista. Bueno, a muller ten tido o papel que ten tido na escena da historia. Hai só unha muller, Josefa García Segret, que por unha circunstancia moi especial está neste libro, estivo presa en Tui, era muller dun mestre ao que mataron, que tratara de agocharse en algunha parte, pero sin éxito, e ela tamén. A ela collena cando xa o seu home está nunha cuneta, tamén a condenan a pena de morte. Pero, aínda que o franquismo era inmisericorde, como o franquismo utilizaba moito que era católico, un Estado que se proclamaba católico non podía fusilar a unha muller que estaba embarazada. Por lo tanto, ela ingresa embarazada e a maquinaria xudicial franquista está agardando que alume o seu fillo. E ela fai unha estrataxema en combinación cun médico, don Darío Álvarez Blázquez, gran amigo meu, que foi fillo de don Darío Álvarez Limeses, que era médico en Tui de Izquierda Republicana fusilado, para que vexan que heroico foi este médico, e ela está nunha cela ao lado doutra muller que teñen máis ou menos a mesma idade e coinciden no período da menstruación. E ela vai poñendo toallas con moito xeito no ventre, de modo que está simulando un embarazo. Pero logo hai que simular o aborto. E o día que ela e máis a compañeira de prisión teñen a menstruación, collen o sangue, a regra esa, entouban nese sangue uns fatelos, uns trapos, estou falando en galego moi enxebre, e dinlle ao director da prisión que chamen ao médico porque ali está pasando. É o médico que sabe que ali hai unha falsidade, pero digo eu, Hipócrates é a quen se deben os médicos, condenaría o doutor Darío Álvarez Blázquez. El testificou que era un feto inviable. E logo tivo a sorte de que houbo amnistías, etc., e Josefa García Segret non estuvo na cadea máis que 5 ou 6 anos, que son, por outra parte, bastantes anos. É curioso, das cartas de condenados a morte hai moi pouco tempo que se fala. Un libro en Galicia destas características, o primeiro foi o meu, creo que no ano 7, tiñanse publicado esporádicamente unha carta ou outra, as de Alexandre Bóveda eran coñecidas, unha de Vítor Casas publicárase en un libro clandestino que chegou aquí procedente de París, del Ruedo Ibérico, que era unha carta dun dirixente galeguista, Vítor Casas,
Pero é curioso porque o 23 de maio do ano 65, en pleno franquismo, eu fixen un experimento en El Progreso. Eu non sei exactamente, porque hai moito tempo que non leo o Progreso, pero daquele eu creo que non era un periódico moi avanzado no ano 65. Eu publiquei 4 cartas traducidas do italiano de condenados a morte, pero non de republicanos españois, sino de antifascistas que morreran en Grecia ou en Italia ou en Alemanha, etc. Un deles, que escribe en yiddish, que é o idioma que na parte do mundo xermánico teñen os xudeus, di en latín dulce e decorum es pro patria mori, é doce e decoroso morrer pola patria. Como teño o tempo que teño, que é moi pouco, pídolle aos organizadores 2 minutos, pero aínda que aquí van ser lidas na súa totalidade ou fragmentariamente algunhas cartas de presos lugueses que estiveron aquí, eu só quero escolmar para vostedes 4 ou 5 brevísimos fragmentos. Ramón García Núñez, que era o gobernador de Lugo, de Izquierda Republicana, dille a súa muller, a quen cariñosamente chama polo hipocorístico Pepucha. Pepucha, el cariño que te tengo supera al propio deseo de vivir. Aí queda eso para as grandes frases das antoloxías amorosas. Rafael Vega Barrera, un médico filantrópico extraordinario, era profundamente católico, de feito nin siquera era de Izquierda Republicana, que para él era xa un partido algo esquerdista demais. Ele era de Unión Republicana, dirixíndose a súa muller e aos seus fillos, di: Dios perdone a tanto testigo falso, tantas vejaciones me han hecho creer en un Dios justo para purgar mis faltas. Él entiende que toda a dor e sofrimento que lle están causando eses testigos falsos son unha proba que lle manda Deus no que cree para purgar non se sabe que pecados, que delitos el cometería. Fai falta ser moi católico para ter unha conciencia deste tipo, Fai falta ser moi católico, pero unha sublevación que se fixo en nome da Igrexa tamén, en nome de Deus, e Franco matou en nome de Deus e en nome da Igrexa. Tiñan que aprender destes católicos, que o que lle piden aos seus fillos é ser buenos e honrados, non tengáis odio ni rencor. José Ramos López, que era mestre, que era do PON, Partido Obrero de Unificación Marxista, claro, teñen a inxenuidade pola pouca ou pola deficiente información que chega á prisión de que as tropas republicanas en Madrid ou donde sexa están avanzando, polo tanto creen que a victoria está aí, que teñan que morrer agora cando se cadra dentro de 15 días xa a sublevación foi abafada. Claro, é especialmente grave. E di el, nunha carta que lle escribe a Francisco Lamas, que se salvou da morte, era o alcalde polo Frente Popular aquí en Lugo: os tenemos envidia de lo que veréis y haréis sin duda. Daniel Álvarez. Escoita, é que ademais algunhas destas cousas Sí. están previstas para lectura. Pero termino. Daniel Álvarez, porque non os lento. Daniel Álvarez escribe falando do nacionalcatolicismo. Estos vaticanistas, que o escribe con B, pero eu non sei se é unha falta de ortografía ou é B de bestia. Estos vaticanistas más se multiplican nuestros ideales. E para terminar,
un fragmento da carta de Marcelino Fernández Prada que non chegou a ser fusilado, pero que escribe nunhas memorias cando aínda está condenado a morte. Y mi pobre esposa, con 7 hijos menores en la más espantosa miseria, al cuidado de su hermanita de 14 años. Moitas gracias. É que é un gustazo escoitalo, pero claro, temos as lecturas posteriores. Jesús. Bueno, antes de comezar as lecturas, eu quero que saibades que temos aquí metidiño aí, pero que sí imos a escoitalo, e por favor, Vadim saudas, a un músico, Vadim Yugnievich, que vai acompañar as lecturas das cartas, e pido un aplauso para ele. Temos varias cartas para ler ou fragmentos e vamos a dar paso a unha serie de persoas que se brindaron para facer este traballo que tamén require ter bastante aplomo e temos que agradecerlo como merece. A primeira persoa que vai intervir vai falar ou vai ler un fragmento da carta do seu pai. Trátase de don Manuel Cuesta, que vai falar ou ler un fragmento da carta do seu pai, don Eusebio Cuesta. Non sei onde está. Boas tardes a todos e a todas. Non perdeu viaxe don Xesús, porque vendo este diario escrito desde As Palmas, desde o 41 ao 44, son 100 folios, 100 páxinas, e cando empezou a lelo, dixo, isto é unha xoia, digo, xa o sei, que estuvo 40 anos escondido nun armario, nunha mesilla, porque é imposible de lelo. Eu, sobre todo, que son o fillo do autor. Pero non perdeu viaxe porque en canto viu que xa o fixen un libro desto, dixo, isto levo eu para Vigo. Así que aquí van 100 cartas máis para o seu archivo. E agora, quen se atreve a falar algo despois deste señor? A ver o que me sale a min. Vou falar un pouquiño de Eusebio Cuesta Fernández, que era meu pai. Este era albañel, como ese señor de aí, que definíase como maestro albanel, nace no 1904, cásase, ten 3 fillos, e un deles, Ángel, morre aos 6 anos de idade, estando preso en Monforte, non deixándolle ir á súa casa nestes tristes e extraordinarias circunstancias. O ser humano a veces compórtase peor cos animais, como neste caso. É increíble que este a 500 metros e que non o deixen ir ver. Era un home especial porque cando lío este hombre, cando don Jesús dixo, pero este hombre que pasa? Digo, hombre, escribe a Espasa Calpe pedindo, entre outros, el camino de la verdad do filósofo alemán Kant. E quedou todo sorprendido. Vamos a ir casi, é detenido no día 20 de xullo de 1936 e é posto en liberdade despois de recorrer 7 cárceres de toda España. Termina nas Palmas, 7 cárceres, 7 anos. Entón, vou resumen que o día 2 de febreiro de 1944, ás 9 da mañá, danlle a liberdade definitiva. Tuve que andar buscando e dirixíndome ao Ministerio del Interior para que me deran datos deste hombre. Primeiro mandábame un lado a outro hasta que conseguí que me mandaran 50 oficios donde entraban un presidio e salían outro, porque senón non había maneira de saber o que había. Bueno, vamos a ver, esta carta escribía desde Cádiz, porque é trasladado de A Coruña, porque pasou Monforte, Lugo, Coruña, Cádiz,
Las Palmas, Santa María, Yeserías y 7 cárceles. Escribia porque van de recorrido 25 presos peligrosos, dice, van escoltados pola Guardia Civil para o penal de Las Palmas. Entonces, trátase, eu estou no vendo todavía, fan unha parada en Monforte para despedirse, conoce que eran casi todos de Monforte. E aquí empeza a carta esta. Creo que podo lela completa. Mi pequeña estancia en la estación para mí fue en momentos de alegría, otros de tristeza. Estallo dirixindo a unha cuñada hermana muller. Te diré porque he visto cómo brotaban lágrimas los ojos de mi esposa, que quiero tanto. Su dolor es el mío y el de algunos vecinos. Otros quizás se reían. Había gustos para todos. Y muy seria, largo rato te contemplé, que me mirabas con ojos lastimeros y tristes. No sé qué dolor era el que te embargaba, pero recuerdo unas palabras que me has dicho que no olvidaré, que son: marcha tranquilo, tus pequeños están bien y no carecerán de nada mientras yo pueda. Aquellas palabras me tranquilizaron bastante y con una aparente sonrisa en mis labios fui despidiendo uno a uno a todas las personas que me saludaban, amigos, vecinos, parientes. Para todos tuve palabras de consuelo. Aquello deseaba que no terminara nunca porque estaba con mis deudos. Por otro lado, me mortificaba. Deseaba estar solo, muy solo, compartir mis tristezas y beber la miel de mis sufrimientos en un rincón donde nadie me viera, pues todo aquello me torturaba. Tener que alejarme lejos, tan lejos, de los que son mi vida, mi alegría de mi hogar. Al arrancar el tren, yo vi como tú, Bernarda, os estrechabais y llorabais mi marcha. Son momentos de amargura y dolor que hay que resignarse a ellos. Aquello ya pasó. Ahora haceros fuertes. Es necesario. Os encontré bastante desmejoradas. Mira cómo estaría él. Dice yo a ellas. Yo quiero que cuando me mandéis una fotografía, al menos que en ella vea vuestro semblante alegre, risueño, y estéis bien. Y si tengo la suerte de pronto ir a veros, tardou 5 anos, espero hagáis honor a lo que os digo, pues a mí me gustan las personas que quien yo quiero gocen de la mayor tranquilidad y salud. ¿Me entiendes, mi querida Estrella, que era cuñada? Os lo ruego. Daros cuenta que mis pequeños os necesitan. Solo os tienen a vosotras dos, tú y Bernarda. Si faltáis, ¿qué sería de ellos? No quiero pensarla. Todo no puede ser dolor. Y algún día tiene que brillar el sol, que el sol brillar, resplandeciente para daros una gran alegría, porque creo firmemente que llegará. Sé que me esperáis y deseáis que vuelva al hogar que me vio salir, para compartir con vosotros la alegría, el bienestar, la fraternidad del hogar, compartir con vosotros las caricias de los queridos pequeños. Cuántas veces, cuántas en el día me recuerdo de ellos. La pequeña fotografía que guardo como un tesoro en mi cartera. Cuántas veces miro y la remiro. Verdad, Estrella, que mis hijos son muy guapos. Modestia aparte, soy su padre y para mí son los más guapos los que quiero. Hoy he visto un pajarito en la ventana. Tenía en su pico un insecto que en un rápido vuelo a sus hijitos llevó. Qué trinos, qué cantos, qué melodías les dedicaba. Al verlo, mi pensamiento emprende raudo vuelo. Quiero ser mensajero de mi queja y traer vuestro recuerdo. Yo me consuelo. ¿Recuerdas cuando tenías a Eusebio en tu regazo en la sala de casa? Isto é que ás 8 da mañá do 20 de xullo de 1936, o alzamento foi o 18, sábado, con moita vista de mola. O lunes xa estaban recollendo todos os políticos que facían falta. Ás 8 da mañá chegan 6 guardias civiles e dice usted fuera. Van a chamar e dice, recuerdo cando tenías a Eusebio, que tiña 6 meses. Recuerdo que me consuela, que no me consuela. ¿Cuántas tenías Eusebio en tu regazo en la sala de casa? No se me olvida, no se me olvida. Llegué, me aproximé a ti, di un beso a mis pequeños y me fui para hacer este largo viaje. Es mejor parar aquí. Nada más.
José Pérez Álvarez, neta de don Daniel Álvarez Carnero, coñecido como Pepe de Vilastrillo. Hola, boa tarde. Boa tarde a todos. Falo hoxe en nome dos fillos e dos netos de Daniel Álvarez Carnero. E estamos aquí gracias ao esforzo de moita xente, especialmente de Carmen, un interés. Solo siento dejar a su hija, esposa ideal, buena compañera y madre ejemplar. Persona de jamás hacer daño alguno a nadie. En fin, todo lo bueno que puede decirse de Loliña es poco. Siento dejar a mis hijos tan pequeños para defenderse de este maldito mundo. Siento, en fin, lo feliz que era al lado de todos ustedes. Mas esto no importa, porque con un mártir que hagan estos vaticanistas, más se multiplican nuestros ideales y eso me fortalece para morir. Nunca creí que en este mundo hubiese gente tan ruin, porque le sacan la vida a la gente que más vale, a la mejor, a la que luchaba por un mejor estado de la sociedad. Hombres jóvenes, con carrera, trabajadores, hombres que, equivocados o no, obraban con nobleza en todos sus actos. Pero la realidad por hoy es así. Mañana no será porque tienen que pagarla. Bien está el refrán, el que a hierro mata, a hierro muere. Y así le sucederá a esta gentuza. Creo, y así lo hará, ayude a su hija mientras usted viva, aunque por desgracia serán pocos años. Es todo mi deseo que viva en Villastrille, para que con mi madre pase el tiempo con menos trabajo. Así se lo recomiendo a todos. Y que entre las dos eduquen a mis hijos dentro de sus medios y lo mejor posible. Dígale a todos los de casa que no me olvido de ellos, que llevo conmigo todo el cariño mejor y el agradecimiento para todos. Y si algún día ven a Domingo, que se porte bien con usted y con Loliña en la desgracia. No le digo más. Tengan valor como el mío y afronten con resignación estas penas. Sepan que yo muero valientemente mirando a los que me fusilan y sin temor a nadie. Muchos besos y abrazos a los familiares y lo mismo a los amigos. Y usted lo que mejor guste de su yerno, Daniel Álvarez Carnero. E agora vai ser Israel Barrera, profesor, xefe de estudios do Colexio Fingoi, que, por certo, hai que decir que deu acuillo a moita xente represaliada no seu momento, o pai de Siña Fernández que temos aí. Quen lea a carta unha das cartas de don Gregorio Sanz García. Gracias, Pilocha. As eleccións municipais do 12 de abril de 1931 deron o triunfo ás candidaturas republicanas en 41 cidades de provincias. O 14 de abril, desde o Ministerio da Gobernación, proclamábase a República nun ambiente de marcado entusiasmo. Pero a nacente República tivo que afrontar desde os comezos unha serie de problemas importantes e herdados de antigo, como o plantexado pola Igrexa ao proclamarse o Estado laico, os derivados da situación regional e agraria ou incluso a cuestión social. A loita contra o analfabetismo será tamén prioritaria, pois en 1931 o 25% dos varóns e o 40% das mulleres non sabían ler nin escribir. Neste contexto, a República puxo en marcha unha ambiciosa reforma educativa, pois había que implantar un Estado democrático e para iso precisábase un pobo alfabetizado. A esta tarefa se consagrou Gregorio Sanz García. Nado en Aillón, provincia de Segovia, en 1900, e falecido en Ribadeo en 1997, foi un mestre e dinamizador pedagóxico, presidente da Asociación de Maestros Nacionales da UGT. Coa sublevación de xullo do 36, foi encarcerado no depósito de Ribadeo, pasando despois ao cárcere de Lugo, donde foi xulgado por auxilio á rebelión e condenado a 20 anos de prisión. A véspera da súa comparecencia ante o Tribunal Militar, consciente de que pode ser sentenciado a morte, dirixe varias cartas de despedida aos seus familiares. Entre elas, unha ao seu irmán Vicente que di así: «Querido hermano Vicente, mañana voy a presentarme ante el Tribunal Militar que ha de juzgarme.
Como ya más adelante te enterarás, se me hacen cargos bastante graves, aunque sin fundamento real, pues jamás llegué a realizar los hechos que se me imputan. Los que tienen parte de veracidad se refieren a mis propagandas, pero bien sabes que por mi manera de pensar, por mi modo de vivir, nunca he sido extremista ni mucho menos, y que he defendido la escuela considerándola como el fundamento de la prosperidad de España. Tengo la conciencia muy tranquila porque jamás, a sabiendas, he dado lugar a que nadie sufriera el menor perjuicio por culpa mía, y en la escuela y fuera de ella he procurado cumplir lo mejor posible con mi obligación, señalando a mis alumnos el camino del amor al trabajo, del respeto a la ley, de la obediencia a las autoridades y de la práctica de las virtudes cristianas, aún en los últimos tiempos del laicismo oficial. Pero, a pesar de todo esto, pudiera suceder que el tribunal estimara mi actuación en extremo perjudicial para los intereses de la patria y me condenase a la última pena. Si, desgraciadamente, esto sucediera, de antemano te encargo seas tú el que acompañes a Teresa en todo cuanto solicite tu ayuda y seas siempre buen hermano, haciéndote, en parte, cargo del cuidado de mis hijos, ayudando con fraternal cariño a Teresa a desenvolverse en la vida porque lo tiene bien merecido, pues en todo momento ha sido y es la amante esposa, la buena madre, la grata compañera que me abrió las puertas de su corazón y tuvo para mí caricias de niña y cuidados de madre, que es la buena compañera que Dios puso en mi camino para formar una santa familia. Cuida también de que nuestros padres no lleven un golpe demasiado fuerte y procura hacerles comprender que en mi vida he seguido sus consejos y orientaciones sin apartarme nunca de la senda cristiana y patriótica que en casa nos enseñaron. Que de todo corazón les pido perdón por lo que les haya ofendido. Que San José sigue siendo mi patrono como lo es de toda la familia y que a él le pido en mis oraciones les conceda mucha salud para ver a los demás hijos a su lado y a los nietos crecidos y buenos, dándole consuelos y alegrías con sus caricias, con sus bondades, con su amor. Para ti son mis mejores deseos de felicidad, que en unión de Toña y de los niños goces de largos años de dicha y de ventura, siempre cariñoso, siempre bueno para que todo sonría. Una vez más, te pido hagas por Teresina y los niños lo que yo haría por ti y los tuyos si fuera necesario. Rogaré a Dios porque así suceda y desde ahora te agradezco todo con fraternal cariño. Te abraza con toda el alma tu hermano Gregorio. Gregorio Sanz é un de tantos exemplos da represión e depuración do maxisterio levada a cabo polas autoridades franquistas. A lectura das súas cartas permite ver a unha persoa que afronta o final con resignación, con responsabilidade ante os seus e ante a súa conciencia, non ante a autoridade que o ha de xulgar. Amosan a unha persoa que escribe as que poden ser as derradeiras liñas da súa vida sen odio, sen rancor, mirando polos seus e aconsellando en todo momento que non cometan injustiza por injustiza, pois amor con amor se paga. Así, fronte ao sangue como redención que propoñía o xeneral Franco, a lectura desta carta traime á memoria aquelas esperanzadoras verbas pronunciadas polo presidente da República, Manuel Azaña, o 18 de xullo de 1938 no Concello de Barcelona. Paz, piedad e perdón. Hoxe, case 80 anos despois, estas palabras seguen tendo unha vixencia plena, pois precisamos da paz para convivir, da piedade para tolerar e comprender a quen non pensa como a nós, e do perdón para recordar, e que a memoria nos evite no futuro os horrores dunha guerra civil. Gracias. E agora será Ana Fernández, de Achádego Teatro, quen lea a carta de don Marcelino Fernández Prada. Ben, boa tarde. Vou tentar darlle voz a Marcelino Fernández Prada, que, era coñecido como El Poliño, mestre de obras, emigrou nos Estados Unidos, chegou a ser dono alí dun almacén de materiais de construción
Era socialista, foi alcalde de Ribas de Sil en maio de 1931, desde maio de 1931 a xullo de 1936. Foi xulgado por rebelión militar, co resultado de sentenza, pena de morte. Esta sentenza foi conmutada a cadea perpetua e, de feito, saiu do cárcere en 1943, pero morreu nese mesmo ano. Entón, o que vou ler son 3 pequenos fragmentos do diario que el levaba durante o período de tempo no que estaba confinado na cela de condenado a morte. Día 2 de agosto de 1941. Dormí muy poco, pensando en mis seres queridos y en la situación en que quedan, y creo que me quedan pocos días de vida. Mi estado de ánimo está muy decaído y tengo dolor de cabeza, y me siento muy débil. Esto lo atribuyo a no dormir de noche. Serían las 12. Me hizo una visita el señor director, animándome mucho, y me dijo que era casi seguro que me conmutaría la pena, y me ofreció que seguiría teniéndome las mismas consideraciones, como hasta ahora las había tenido, siempre que yo me portase bien. Además, me ofreció que daría comunicación con mi familia. Le quedé muy agradecido por la deferencia con la que me ha tratado. Día 14 de agosto de 1941. Qué cumpleaños de nuestro matrimonio. Hace hoy 21 años que nos casamos en la ciudad de Nueva York y justamente hoy, día 14 de agosto, me encuentro penando a muerte desde hace 14 días. Y mi pobre esposa, con 7 hijos menores, en la más espantosa miseria. Ella, de una parte a otra, sin un minuto de descanso para ver si puede salvar mi vida. Y los pobres hijos abandonados, allá, en la rúa, al cuidado de su hermanita de 14 años. Acabo de recibir la tan ansiada carta de mi esposa, que me escribe desde Coruña, y con gran alegría veo que mi asunto se presenta bien. Día 20 de octubre de 1941. Serían las 2 de la tarde aproximadamente. Me llamó el señor director de la prisión a su oficina y me comunicó oficialmente la conmutación de la pena de muerte por la de 30 años. Y seguidamente me levantó la incomunicación excepcional a que estaba sometido, trasladándome por orden suya a la celda número 36, donde estaba antes de ser penado. Con gran júbilo fue recibida la nueva por la población reclusa al saber que me habían conmutado la pena. Y con estas letras doy por terminadas estas notas, reflejo fiel de mis pensamientos durante mi estancia en capilla de penado a muerte, que fueron en total 81 días, desde el 1 de agosto hasta el 20 de octubre de 1941. Gracias. E agora Antonio Sampaio, de Achádego Teatro e do Clube Cultural Valle Inclán, que leerá as notas de don José Ramos López. Moi boa tarde. É unha honra poder dar voz a estas persoas que, como dixo o profesor Alonso Montero, permitiron que hoxe teñamos moitas das ventaxas que esta sociedade nos pode dar, aínda cos seus inconvenientes tamén. Efectivamente, xa o nomeou tamén o profesor Alonso Montero a José Ramos López, unha persoa que naceu en Buenos Aires no ano 1911, faleceu a raíz do proceso que se fixo xunto co doutor Rafael de Vega, pois no 21 de outubro do 36 a 6 da tarde. Ele era directivo do Partido Obrero de Unificación Marxista, o PON, delegado gubernativo no Courel. Tamén era mestre, pertencía á Federación de Enseñanza, a FETE, e, como digo, foi xulgado en Lugo por traizón co resultado de sentenza, pena de morte e multa mancomunada de 1,5 millón de pesetas. No sumario, insisto, que tamén se lle fixo ao doutor Rafael de Vega. Simplemente unhas pequenas anotacións sobre o documento que leín precisamente para este acto, sobre todo o proceso ao doutor Vega, donde se calificaba nun informe da Garda Civil a estas persoas como peligrosísimos para o orden público
E dentro da sentenza, falando precisamente de José Ramos López, se decía que, asimismo, presta su ayuda al movimiento, al igual que entonces, encontrándose constantemente en el gobierno civil, recibiendo gente y comportándose como un verdadero dirigente, carácter que con anterioridad venía ostentando por su grande e intensa propaganda en mítines e reuniones de carácter comunista. Ben, vou a dar lectura a algunha das cartas. Este epistolario sempre vai dirixido a Francisco Lamas, que, como comentou tamén o profesor Alonso Montero, no momento do levantamento militar era alcalde desta cidade, de Lugo. E a primeira desas cartas, todas estas cartas están remitidas no mes de outubro do ano 36, é dicir, todas son días antes ao seu falecemento. A primeira delas di, un esbozo, dice: Amigo Lamas, dinos noticias de la comunicación. Nosotros sabemos que ayer fue a Burgos la causa y que el famoso auditor y ponente informó mal. Sabemos que tu suegro y Zabarte van a Burgos. Sabemos que la mujer de Vega regresó ayer de Burgos, donde dice que fue bien recibida y trae buenas impresiones. Queridísima Teresa, después de tantos días de incomunicación completa, hoy puedo mandarte estas letras. Estoy resignado a lo que Dios quiera, pero con la esperanza del indulto, pues no creo que cometan conmigo una injusticia tan grande y que Dios y la Virgen, a quien tú tanto has pedido y yo contigo, me han de proteger. Dime cómo estáis todos. Yo deseo que estéis tranquilos, deseo que me digas las gestiones que habéis hecho por mí, que supongo habrán sido muchas. Quiera Dios que sean con resultado. Rafael de Vega. Outras misivas dirixidas a Francisco Lamas, por exemplo, decía así, dice: Amigo Lamas, no sé lo que podáis conseguir con vuestras gestiones, aunque no confío en su eficacia. Dale un saludo afectuoso a todos los compañeros y amigos de aquí y de la calle. Y no os olvidéis en el futuro de nuestras familias y su bienestar. Nada sabemos de noticias bélicas, que son como un sedante de nuestro espíritu. Hoy te enviará a mi familia un paquete de Camel, que es para mí, y que tú entregarás a Tamarit, pues a mí no me lo dejan pasar, temen contenga veneno. Estamos tranquilos y semicontentos cuando no pensamos en la familia, pues iremos a descansar, pero os tenemos envidia de lo que veréis y haréis en su día. Recibid cordiales saludos de Ramos. Noutra das cartas di: Amigo Lamas, recibimos tu grata nota, que es un consuelo, pues nos sirve de guía informativa. Y como tenemos fe en tu veracidad, por ello tiene doble valor. Aquí Vega y el gobernador muy alicaídos. Los restantes nos mantenemos al nivel de siempre, aunque los avances lampisteros nos joden bastante. Estamos despistados respecto a las gestiones que se hacen en Coruña. Vosotros podéis hacer mucho, pues los militares están contentos con sus avances y pueden regalarnos el pellejo. Manténnos al corriente, especificando la verdad, pues esta nos conforta mejor que el engaño, que solo sirve para los cobardes y espíritus apocados. Tenemos fe en la victoria de nuestra causa. Nos amarga un poco el tener que ser mártires, pues era preferible morir en el papel de héroes, aunque este avatar nos lo deparen las circunstancias. Saludos afectuosos a todos, de todos, y tú recibe un abrazo de Ramos. E xa por último, unha nova misiva que dice: Amigo Lamas, recibimos tu nota, nos hemos fumado los cigarrillos, yo espero un paquete de Camel que te enviará mi familia. Las gestiones que se hacen animan mucho a todos, pero así todo iremos al paredón sonrientes y tranquilos. Solo nos preocupa el porvenir de nuestras familias, pero esperamos de todos que os preocupéis de ellas lo mismo que si nosotros sobreviviésemos. Por ello te agradezco y recojo tu promesa. Tened la absoluta seguridad de que nosotros moriremos firmes en nuestras ideas y con toda serenidad. Solo nos amarga que el motivo del fusilamiento sean nuestras conductas políticas y no el que nos hayamos batido bien contra el enemigo. Sed optimistas y no tengáis pena por nuestra situación, ahora que, cuando podáis, hacednos justicia. Abrazos para todos y un cordial saludo de Ramos. Adelante por la victoria de nuestra causa.
E agora será Tareixa Campo, de Achádego Teatro e tamén do Clube Cultural Valle Inclán, quen leerá as notas de Don Perfecto Abelairas Castro. E non vou cortarme de decir que o anterior Ramos tiña 25 anos cando pasara. Don Perfecto Abelairas Castro tiña 29 anos e así sucesivamente. Tareixa. Unha honra dar voz a aqueles a quen lle arrebataron tan cruel e inxustamente, facendo verdade unha vez máis a voz do poeta naquelas palabras dedicadas a García Lorca, que dice: o lume que alumea xamais o veredes morto. Perfecto Abelairas, Lugo, 1907, Lugo, 21 de 10 de 1936. Practicante, de esquerda republicana, secretario de Francisco Lamas López, alcalde polo Frente Popular de Lugo. Perfecto Abelairas Castro, era natural de Lugo e practicante de profesión. Foi vocal do Partido Republicano Radical Socialista e secretario de actas do Partido Republicano Galego. Tamén pertencente á esquerda republicana, sendo secretario xeral, actuou como compromisario na elección do presidente da República en 1936. Ingresou no cárcere de Lugo en xullo de 1936 e foi executado en outubro deste ano por traizón. Sufriu tamén unha sanción mancomunada de 1,5 millón de pesetas. Perfecto Abelairas a Francisco Lamas López, outubro de 1936. Querido Lamas, recibimos tu nota y en la misma lo que más me ayuda son las noticias que nos das en lo referente al movimiento y las victorias del Gobierno, ya que conforme al presentimiento que tengo, que la victoria final será nuestra. También me agrada que al fin el pueblo se dé cuenta de que con nosotros se hace un asesinato y aunque el resultado que esperamos ha de ser inútil, a nuestras familias ha de sentarles muy bien esta petición. Nosotros estamos completamente tranquilos y serenos, igual que siempre. Yo sé que tú has de estar más preocupado que nosotros, pero debemos de procurarte el máximo de tranquilidad, ya que la suerte quiso que te salvases. Tienes que quedar para vigilar nuestras familias. Y a propósito de esto, tengo que hacerte unos encargos con relación a mi mujer. Y es que, sin que pase mucho tiempo, procures obligarle a hacer un tratamiento con 914, pues temo con algún fundamento que ella puede tener algo, pues, como te había contado 2 meses antes del movimiento, me había consultado con Alonso y este me había puesto un tratamiento de billoduro de mercurio, pues él creía que en una cosa específica. Y por todo esto temo por mi pobre mujer. Yo marcho tranquilo para el otro barrio, ya que sé que tú y que nuestros compañeros habéis de hacerles posible la vida a los nuestros. E agora é o turno de Pepe Seijo, xornalista da cadena SER, que leerá as notas de don Ramón García Núñez, quen fora gobernador civil de Lugo, e con outro dato importante. Tanto don Ramón García Núñez como don Perfecto Abelairas Castro, don José Ramos López e don Rafael de Vega Barrera foron paseados o mesmo día, foron asasinados o mesmo día, os 4. Moitas grazas pola oportunidade, por darme esta oportunidade de leer, un pouco, pois, o que foron 2 extractos de 2 cartas de Ramón García Núñez, que foi gobernador de Lugo, naceu en Vilagarcía de Arousa en 1907 e finou aquí en Lugo 21
de outubro de 1936. Funcionario do Banco de España en Vigo, de Izquierda Republicana, gobernador civil de Lugo, dende o 4 de xullo de 1936. Carta ao seu irmán 18 do 10 de 1936. Como decía antes Pilocha, él escribía no dorso da súa fotografía. Para Miguel, con el cariño del hermano y el deseo de que, si yo muero y llegan, como estoy seguro, horas de libertad para España, pueda hacer justicia a mi nombre, que no ha sido traidor ni cobarde. Vamos con la segunda carta, en este caso a súa muller, do 21 do 10 de 1936. Para ti, Pepucha mía, con toda la amargura de ver truncada nuestra vida y deshecha nuestra felicidad, pero pidiéndote tres cosas: que me perdones al haberte causado este daño irreparable, que estés orgullosa siempre de mí y que no olvides nunca el cariño que te tengo, que supera al propio deseo de vivir. Y bueno, a mí lo único que me queda es una frase de Albert Camus: uno no es nunca completamente infeliz, y hoy aquí en esta cárcel se respira libertad y se respira vida. Gracias. Brevísimas despedidas. Cuando triunfen los nuestros, acordaos de hacernos justicia y del porvenir de nuestras familias. Los que van a morir os saludan. José Ramos López. Abrazos a todos y que piensen que morimos orgullosos y por bello ideal. Un fuerte abrazo. Perfecto. Que se pueda hacer justicia a mi nombre, que no ha sido traidor ni cobarde. Adiós a todos. El amor y cariño a vosotros es inmenso y no puede terminar con esta vida, sino que seguirán eternamente. Don Rafael de Vega Barrera.